Facebook ya Lesedi FM re tsama lo wena ka otloloa o ya chesa kwano mona mo driver nna ye wa chesa o re qeta le di makeup ne ke itse makeup a itsamaile makeup a ke tse borna ke tla itsa jwa ntate wa ka ere ke botse potso e kgolo ke ena jwalo ka le fana ka tshebeletso tse kana le tshwere mosebetsi o mokana le tlo sebedisa tšhelete ke gola ke tšhelete ngata mpe tlo sebetsa mo tšhelete ngata go le ntate thuso di tensa tse re di sebedisang di 3,500 okay so ya di milione tse legolo go ya ka godimo ya 100 million go ya ka godimo ere ke botse potso ena ntate wa ka ra lenane o lena na ha le etsetse dikgetho na ha le tlise di 100 million mo le etsetsa di election thank you ntate thuso ke rata haholo potso na se bile ke hlaloseditse le ba ai mona mmuso o tlisa ditshebeletso ho ba ai ba Afrika Borwa kaofela hobane molaotheo o re tlama hore o tlamile re etse jwang ere ke hlalosetsa ntate thuso hore ditshebeletso tsa mmuso di fapa hona le ditshebeletso tsa mmuso tse leng tsa thuto okay hona le ditshebeletso tsa mmuso tse leng tsa safety and security hona le ditshebeletso tsa mmuso tse leng tsa maphelo a matle okay hona le tsa matlo hona le tsa ditsela hona le tsa metsi hona le tsa motlakase kaofela ntho tseo ke ditshebeletso tsa mmuso jwale ke botsitse baai mona ke re a ke leng jwetseng ebe le re bana ba seke ba ya sekolong hobane ke nako ya dikgetho na hobane ibang e le ditshebeletso tsa mmuso ho tshwara a campaign ka tsona ebe le re maponesa a ska le lekisa ditlokotsebe mo karamotse hobane ke tshebeletso ya mmuso hobane ra campaign ka ona ebe le re di-ambulance di seketsa matha ka mo ka lekoshineng ha batho ba kula bomme ba batla lo pepa hobane ke nako ya dikgetho na bongata ba bona ke ba itseng no ba batla me ke re le ka matlo le ka ditsela le ka metsi le ka motlakase o jwalo fe ditshebeletso tsona di tla nne di tsamaye ditshebeletso tlamele nne di fihle bathong ba rona o sa kgathalatse ena e nngwe ke e bontshitseng ntate thuso ke hore motho ona a esale o le teng ka 2019 ho bile le dikgetho ka 2019 wa ba le dikgetho ka 20 e bang re ne re etsetsa dikgetho nka be re entse dilemong seo sa 2019 nka be re entse hape ka selemong sa 2021 ha ile dikgetho tsa bo masepala so a se taba ya dikgetho mona le tlisa ditshebeletso ho batho bohle ya ho qetela dikgetho tsa Afrika Borwa di tsamaiswa ka lekunutu kgetho ke ya hao ha o le ka mole ha re tse bo kgethang o ka nna wa ifumana tshebetso eo empa qeto ya hore o kgetha mokga ofe ke wena ya le moo ebile di ngata di milione ka hara Afrika Borwa tse fumanang ditshebeletso tsa mmuso tse sa kgetheng mmuso ona o busang kapa mokga ona o busang ba bangata batho ba tsong ka re di RDP o fumane ba beile mebala e fapaneng le ya mokga ona o loreng o eteletse hobane kgetho ke ya motho re tetile ntate ha ena taba e loreng e amana le dikgetho ka yona empa ke tsela e nngwe loreng bahanyetsi ba bang ba batla ho sebedisa ntho hore di tla tjena hobane e le dikgetho so e hlalositse dikgetho di tla hobane e le ditokelo tsa bona ene ba tla di fumana ke dikgetho kapa se dikgetho ho tlameile ba fumane ditshebeletso tsa bona ke dikgetho kapa a se dikgetho ditshebeletso di ya bathong ke a leboha ntate jwale mpolelle mona mosebetsing ono mokana wa tjhelete e kana mona 3,500 ya ditsha o tsala tjena ntate hlalosa ntate motho ona o masepala ona ke qeto ka 2014 hore ba tla tlisa baai ka mona mara le thuso la tseba hore ha o tliswa baai o tlamehile o bene le ntho e bitswang ka hore ke geotech study ho fuputsa hore ana mobu a duleya na jwale e la re in between ha o ntse o tlo dipatiso tseo ya ba batho ba qalella ba tla ba tlo ipeha masepala wa re okay ka hobane batho ba ipeha ha re beng le leano le re le etsang hore batho ba la ba se ba ipeha empa ba fumane ditshebeletso tsa botho ya ba ho etswa dikopo mara ho etswa dikopo o ntse le makgotla a dinyewe a neng a dutse ka taba ya ka mona hore ba batla ho tlosa batho ka mona mara makgotleng a wa dinyewe ya ba masepala wa hlolela makgotla a dinyewe hore batho ba na le tokelo ya hore ka mona ba tle ba tlo dula jwale ha makgotla a dinyewe a se a nkile qeto ho tlameleng re etse rona re le mmuso ko ikamanya le qeto tseo tse nkuweng ke makgotla a dinyewe jwale ya ba re nka qeto selemo sa ho feta ka April hore batho ba ka moo ke batho le bona ba hloka ditshebeletso tseo na tse le di basic
mare re sa kgothaletse ntho ya hore batho ba ipehe empa ka hobane ba se ba ipehe ra bona go tlamehile ba fumane ditshebeletso jwale ho tlo etsahala tjena ntate thuso ka jeno re fetotse mobu ka la bobedi ra kontraka wa qala la bobedi ho kena ra kontraka mo santa le teng site mo ka la bobedi ra kontraka mosebetsi wa qala ba qala ka ho qasha the first people ba totlang ba sebetse ba identify le area ke tla o tsamaya le bona ba mpontsha hore re qala ka di-pipe tse ba di bitsang ka hore ke di-external pipes tse tlotlang di fepela metsi ka hara motse jwale ha o tlo fepela metsi ka hara motse ntho e tlameileng ke itsebise baahi ho tlo bana le moo ho ntse ho thwe sutha wena moo ho tsamaya pipe sutha wena mona ba se ke ba lwantsha ga kontraka ha etsa jwang ya bobedi ho tlo bana le batho ba mmasepala ba tlang ba tlo sheba hore ke mang ya dulang ka mona hore re tsebe hore re file bo mang ditshebeletso hore batho ba se ka nne ba iphetapheta batho ba na le iphetapheta o thola hore o na le stense Grisani o na le stense ka France o na le ntlo ka Zamdele a gore ko jwetsa hanyana hore batho ba iphetapheta ntate o na le nkgone ke neng ke bua le yena ka mane ka Bothaville e teng mona le lebanteng mona motho wa ntlo eno ya RDP o na tswa Leeudoringstad a ina le ntlo ya RDP Leeudoringstad ka sa tlile Bothaville a tlo nka ntlo ye nngwe hape ya RDP ke batho ba rona ba batsho ba a re a tlameha ho pata hore re jwang ke batho ba bo rona ba batsho ba nahana o tlo Leeudoringstad ka RDP o ya Bothaville o re motho ya dulang Bothaville a itse jwang fela ke a leboa masepala wa Bothaville o e lokisitse ntho eno le ra e hlahisa a re a tlameha ho tshaba bua nnete ntate ke yona ntho ntate thuso jwale o tlo o tshwana le batho ka moo ba thibelang batho ha o etswa diphuputso tseo di molaong ho tlameile di etsahale ntate thuso hore re tsebe le hore ke batho ba feng ba qualifyang ha re se rekisa ditshebeletso tse ding ho na le batho ntate thuso bo lo reng ho ka etsahala hore ba se ke ba qualify for ditshebeletso tse ding re ke etse mohlala ntlo ya RDP e fumanwa ke batho bo lo reng ba kgola ka tlasa 3500 jwale ha o na le motho ya phileng state o na le thuso motaung mona ya kgolang tjhelete ka o na le makume mona a batla hore nkgono yane ya kgolang 1500 a ska fumana stents yena se fumanwa ke yena jwale ha re etsa diphuputso tseo re leka hore batho ba bona ba utlwisise hore mmuso o shebile batho ba kubana di mahetleng ba senang lotho so batho ba nang le dintho tse ding ba na le ipata ka mora batho ba senang tsona ke mohlala o hlolang go etsa diwa ka patala ya ditshebeletso hore o tlamehile re fumanwa ke ba feng ba kgonang go patala ditshebeletso ke ba feng ba sa kgoneng go di patala hore ba kgonang re se ke ra ipata ka mora ba sa kgoneng so ke yona ntho e tlo etsuwa ka mona ya boraro re dumelane ka ntho re bitswang ka gore ke project steering committee e kenyang departmenteng ya ka batho ba tla nkemela departmenteng e kenya ba masepala e kenya baahi ba mona ka baahi bona ka bobona ebe e kenya le batho ba masepala mokhanselara wa ka mona ka lapeng ebe committee ya ward committee kenya batho ebe o kenya le ra contract hona re o etsetsa hore project ha e qadile ka di-1 re fela ka di-30 e tsamaye smooth ho se ka bana le nix ha o ba le mathata kapa diphephetso tse bang teng projecteng eo ebe steering committee ya dula hanghang di kgona ho fitla ho rona re kgona ho rarabolla mathata tse ding tse go kopana tsona tshifukeo ho hlokala patala ya hore bo ga di-contractor ba sebetsang ba banyane ba re main contractor ha re patala main contractor no ha ke le patalo bane department ha e mpatala jwale ha o na le steering committee di kgona ho fitla ka pele e be ra troubleshooter but project e ne tswela pele hobane hang ha project e yena re na le contractual obligation ya hore contractor to fela ra contractor no tlamehile re nne re mo patala jwale ke tlo kopa tshebedisano mmoho ya batho ba ka ke itse ha o hirua hape ntate thusa ba ke ba leke leqheka lena la fuduwa ha o lo for general work ba itse fuduwa ba se ke ba kenyana ka o jola ba se ke ba kenyana ka dintho ba se ke ba kenyana le ka dintho ya di-family ba se ke ba kenyana ka hore enwa kwa mokgatlo o itseng enwa kwa mokgatlo yane ha re mo batle enwa kwa media e tsala ntho tsena ho rona batho ba batsho ntate haebe o di buile le bona mane thank you pheta ba aiba Freestata ba di le fatse kaofela ba tsebe hore re kopa hore go bene le a fair appointment ya batho ba tlo sebetsang di-projecteng re kopa go se ka bana le kgethollo ya hore motho o mokge o mofeng wa dipolotiki o kena kereke e feng o favor Chiefs Pirates o nolile o mosesane ha fela o lokela hore o ka sebetsa mosebetsi ebile ke itse go bona
ba lekele ka ohlohlo ba ikenya ka di-section a betsa fudu o bane le box na section A, section B, section C hore o ska wa tlotho mare mokhanselara kapa makume o irile batho ba tswang ka o yena fela so ona le ma-box if you batluwa batho ba 30 ke etse mohlala di-section di le tharo re tla kgetha 10 section A re kgethe 10 section B re kgethe 10 section ebe re qetile re na le 30 ebe batho ba sebetsa kaofela but e thusa ka hore hape ntate hona mo wow batho ba tla ba iponetse hore ke tsena di kene ka ga le box batho ba kgetho ba hona mono jwalo ka batho kgetha ka le box ba thole motho ya hantle ya sa duling ka mono gore ba tsebe gore ba sebetse ba be fair yenwa ba itse hantle jwalo ka o hlalosa hore di-10 ne ke batla fela ho tsho jwalo ntate wa ka ke ena ya bobodu he ke bule le man mona hore Thixo ba se ke ba lokopa tšhelete go ga di-contract ka lebitso la dintho tse batleng ba kalama ka mona goba dintho tseo di sitisa di-project go fela le tsone ga o kadima tšhelete ga o kala o kopa tšhelete go ra contract o etsa hore project e safare ra contract ha nontsha tšhelete pokothong ya hae o nka hona mo tšheleteng ya project ebe project e ya wa po o tla fumana hore ha re batla di-pipe tsa boleng bo tjenana yena o etsa tsa boleng ba hae hobane makume e leng MC o kupile 10%. Jwala ke tse bona ha ba ke ba emise ka di 10% tsena re ke be le project e re qalang ebe e felela ho sena ditaba batho ba bangata ka bona ntate thuso na le ba reng re fitlile pele ke tse ra contract a sebetse le ward council le ward committee ka mo hore ba e rarabolle eo nna ke tlisa metsi di-tension tsa batho ba 3500 hore ke mang ya fitleng pele ke gone ke mang sa fitlang pele ha ke na tharabollo ya ntho ke bona batho ba ipeileng so tharabollo e o bona so tlamehile ba be le nnete le bona ke bo mang ba fitleng pele re kenyotswa metsi jwang re thola metsi a tsamaisang dikgorokgoro jwang e be kaofela ba ananela hore ba se ke ba tlo qabana hore cause project ena tlo nka 2 years motho a re ke fitlile pele mara project e tlo qetella ka nna go tlamehile bona ba e rarabolle eo ba rarabolle le ena ntate thuso ya o tlowa tsedeng ho na le mo o tsamayang di-pipe o tla fumana gore motho o entse mokhukhu ba ha ke no tlosa mokhukhu wa ka mona o tlamehile re o tlosa bana ha o no o beye o no sena mola o nong o laola o be motho stense sa o jwale jwale go tlosa gore re kgone go tlisetsa metsi ha re re tswa stenseng ho thu maybe yella pele kapa yella morao kapa yella kae mo e leng ditense teng empa mo e leng tsela o leng go tsamaiswa dintho le tla etsetswa sebaka sa go le fumana ntho tse so ke bule le masepala ba tlise batho bao ba tlo etsa dintho tse ka fela jwale ba ai ba mo o tlamehile ba seke ba thiba batho ba ho etsa ditshebeletso tse jwalo ke ditshebeletso tse molemong wa bona ke ditshebeletso tse leng di tlo ba ntshetsa pele ke a le bona tse thuso ene ntho nngwe ntate wa ka e re lokelang ho ithiba ho rona batho ba batsho hona le ya tlang ho ipitsa thuso mtaung ya tsebang ho lwana ya tshajwang hona le ya tshajwang yena wa lwana ba motshaba ka nna a betsa ka sethunya hodimo a ka nna etsa dintho tseno kaofela ha ba tlameha ho dumela hore dintho tse ka reng tseo di etsahale ka hara motse wa bona ha hona boso mona hobane mosebetsi o tlang mona ke wa mmuso ke wa governmente mme governmente ke setjhaba ke mosebetsi wa setjhaba ke mosebetsi wa mmuso ona o kgethwa ke setjhaba ka mantswe a mang ke mosebetsi wa setjhaba ha re hoeletsa dikopanong re matla ba re ke ya rona setjhaba ke sona se tshwelwa so setjhaba ka matla a bona ba ka fedisa diphephetso tsena kaofela tse ntseng re bua ka ba ka e fedisa yona ntho ya bo boso ba tsamayang banka di-project bo boso ba tlang ba kopa ditšhelete gore o batla o sebetsa mfe bokana ke tseba makume ha ke nke tšhelete ya motho ntate thuso tšhelete e tla projecteng ene ke kopile le makhanselara gore ba seke banka tšhelete ya motho tšhelete e tla projecteng ha ke tla ba sala morao ha nkutlwa gore fela le khanselara le nka tšhelete ke mo sala morao ke project ya setšhaba ntate thuso ke project ya setšhaba so setšhaba o tlamehile se tshireletse projecteng ke bona ba batlang metsi ntate thuso ke bona ba batlang metsi a tsamaisang dikgwedi jwale o tlamehile ba etsa ka hohle gore ba itshireletse bo brabos bo sister boss ya fela taba bona ke taba ya mmuso le setšhaba jwale ntate we ka lenaneo lena la jwale ke naka gore batho ba ke ba etse dintho ka tsela e nepahetseng ba etse dintho ka tsela e hlwekileng ba etse dintho gore di fele le ra kontraka
a ska tla ka di-material tsa fake mo Thank you. a ska tla ka material e cheap mo a etse ka material o sebetsang hantle o tlang o thusa setjhaba sena hore hosane le wena jwalo ka letona kwano mona o ska ba le bothata ba hore ke yane kotopo ya nona e kentse e thubeile fela kore kotopo eo ke lakane ka re ke juve e tloa fela o ngopotsa taba tse ding tse bohloko tate thuso ka motseng wa Iraq ona mo leng teng ka Iraq okay o na le di-pipe tse keneng di a tsamaya di fitla mo lentlong mara di a connected to main home batho ba ka moo le ka jeno ba ntse ba sena di-toilet ke le mo tse 20 tate thuso ka baka la bobodu le o dumella go bona kontraka ba iketse ka mokgo ba ratang ka teng ha re tlo e dumella ka nako ena re etsa ka hohlohlo re metsi pompo re qetile ntate thuso qetile ntate wa ka ke a leboha ntate Makume tshaba ke sena ntate Makume wa tlo jalo o metsi monna le wena ba le pantsi o fufule tswa tshisa ka mo bula kwa nngwe wa tshisa ka mo ntate Makume ntate wa ka thank you ntate wa ka ke a leboha ntate re a leboha metsi a e pompo ka sabi era o le tsena he mo mamedi motle a konke tshaba sena ba kon malpantsi tshaba sena se le mona o bane ke tlamela ke kopanele butle ngwana para makamo butle pele e tla o roba skidese una le ditshine tshouka ka tla o tshouka o robe tshekale una le ditshine bitšang tshouka le tsheka o le fatshe ka bona jwale ha ke batho o be le mathata ka mona ha ke batle mathata mo mamedi ke tshaba se setle se re hlomphileng se leng teng kwano wa tseba ntho ntate Makume mo mamedi a qetang ho bua ka yona ya batho ba rona ba etsa mosebetsi ho tloha moo ba etse botsotsi mosebetsi e utlwisa bohloko mo mamedi e utlwisa bohloko haholo hore o fuwe mosebetsi ke mmuso wena bo o etsetsa setjhaba botsotsi ntho e nngwe hape ya bobedi o be moetapele o kene o moetapele wa setjhaba athe ha o tshepahale o kene mono hobane ho na le ntho o batlang ho etsa shebile mejo jwalo ka ba a se ntho e hantle mme di-toilet a se ntho ha o bapala metsi a se ntho ha o bapala